هێز و بەخێر هاتن بێ بەرنەما تایبەت ji dengê Amerîka li Washington. Diyara heta niha we bihîstiya ku dozek yasayî li dadgehekê li vir li Washington paytextê Amerîka li dijî jimareka mezna karbidestên Kurdên Herêma Kurdistana Iraqê hatiya tomarkirin û ew doz ji dû qonaxan derbas bûye. Ya yekê dadgehê doz wergirtiye û ew ên ku tên tawanbarkirin jî agadarkirine. سێ لایەنان ئەف دۆست لە دژی سەرۆکێبەری هەرێما کوردستانە عێراقی مەسعود بارزانی و سەرۆک وەزیرێ حکومەتە نهایە هەرێمێ مەسعود بارزانی و ژمارەکە کەس و کارên بارزانی و کاربدەستên هەرێمی ژی تۆمارکردنە لێ بپڕانی کاربدەستên پارتی دیموکراتی کوردستانن. لایەنên ku دۆز vekirî rêxistineke bi navê Kurdistan Victims Fund yan jî Sindoqa Alîkariya Diraviya Qurbaniyên Kurdistanê çalakvanekî Kurdê Almanya mekî Amêdî û kesayetî yan jî kesayetiyên naxwazin navên wan werin eşkerekirin. Ji yek kesa heta 5,000 kesan jî dikare werin pêş. Dozek mezin e lê dû layενên wê hene. Layenê iddiaên tawana û layenekî iddiaên sivîl e. Dozek gelek dûr û dirêj e me ev doz gehaye me ji dadgehê me wergirtiye. Li roja sîhî mehayek ev saliya 2024 jî helbet dadgehê ew dost bi fermî wergirt û li roja heftî mehadû ofîsa hikûmeta Herêma Kurdistanê li Washington hat agehdarkirin. Me li dengê Amerîka nexwest lezêr li rûmalkirina van peyaman bikin heta ku kesên peywendîdar amade bin zanyariyên rast û durist bidin me. Niha serokê wê rêxistiya bi navê Kurdistan Victims Fund برز ستیون استدرد به مریا سپاس بو دمیتا مستر سدد بلی از بسیارم بکم متخواست از برز ستیون استدرد و بینرم بدم ناسکرن او سیاست مدار و نویسکارکی امریکی نافداره استراتیجیستکی جیوپولیتیکی و تایبەتمەندی چارەسەرکردنا کێشەین نفنەتەوەیە کارمەندێکی ستافی کۆشکاسپی بوو و وەک ڕاوێژکاری سەرۆکین بەریەن ئەمریکا جۆرج بۆش ڕۆنالد ڕێگن جێرال فۆرد کارکردە و وی ئەرکن تایبەتین ئیدارەیەن کلنتن و جۆرج بۆشکی کورجی و دۆنالد ترامپ جێبەجێکردنا. جارێکەدی سپاس مستر ستیون استدارت هون دikarin çi bêjneme li ser rêxistiya Kurdistan Victims Fund çûnke ev nav nû ya û mejnû bihîstiye. ئەو ڕێخستنەکە خێرخواز یا نەقەزەنجکردنە یا ئەمریکیە هاتیە دامەزراندن ji bo nûneretiya qurbaniyên tawankarî hovîtî û genosayd û hemû kiryanên xerab ku li dijî gelê Kurd hatine kirin bike. باشەکینە ئەندامên wê li ku derêne û eger tu bikarî zanyariya bidîmiya li ser wan e? بەێ هەژمارێکە کەسایەتیان پایەبلند li Washington peywendî li gel min kirin ku ew derbarê tawankarî û gendeliya rêberên hikûmeta Herêma Kurdistanê xembar bûn. Her wiha çend hevalên Kurd jî peywendî li gel min kirin ku ew ji ber van pirsgirêkan û nebûna derfetê ji bo bidestxistina qerebûna qanûnî li dadgehên Kurdistanê bêzar bûn ji ber ku tu dizanî dadgeh gendel bûne. Netewên Yekbûyî û Amerîka gelek raportên belgekirî li ser vê yekê kirine. Divê ez lê zêde bikim ku hevalekî min heye ku bavê wî di terorkirineke siyasî de hatibû kuştin. Îca ji min hate pirsîn ka gelo ez dikarim alîkariya wan di dadgehên Amerîkî de bikim? Min hizra du tiştan kir. Serokê Amerîkiyê berê Abraham Lincoln gotiye roja ku tu tê de alîkariya kesekî ji bilî xwe nekî rojeke windayî ye. Abraham Lincoln serokekî nimûneyî bû ji bo me li Amerîka yên ku nirxê azadiyê dizanin. Paşê hizreke din li cem min çêbû ku serok Harry Truman gotiye Amerîka ne li ser tirsê hatiye damezrandin. Ku Amerîka li ser mêrxwaziyê hatiye damezrandin û pêdiviya me bi biryarderiyê heye ku karê di nav destê xwe de bikin. Vê ca min got belê û min dest pê kir peywendî li gel hejmareke ofîsên parêzeran kir ew ên ku ezmûna wan di karûbarên navneteweyî û tawankariyên navneteweyî de heye. Paşê me her dû salên dawî di vekolînkirina tawankariyan de boran. Nuha ew hemû diglînameya 327 rûpelî de ye ku berî çend rojan ji aliyê rêxistina Kurdistan Victim Fund û qurbaniyên din li dadgeha federal li Washington hate tomarkirin.
نوها اندام كردستان فيكتيمز فان تنية او رخصنا كنويا ودروجن بيش دا نافين قلق قربانيين دن دي كوم بكا او انكو بخوازن نافين خوا بدن بيش. You telling me that تو دی بیجی ما کو پیوندین باش دگل کردا هنه هندکارن بیجنما کا چاوا و کرد ناس کرنه I got to know the Kurdish people back من during كرد ناسكر لوان صالن كو از وكو مزنا شيور من دي سروك امريكا بوم از جگل كرد حزدكم از روحي وان حزدكم از جنرخو ارمان جو باورين وان حزدكم از بوان ردشم لدما كو ايشا وان هين بردوام دكه. and if I'm not mistaken you have اگر از ناس عجبم جی سال 2005 ورا اون لی عراقی و هریما کردستانینا و زانیاری لسر روشاوی هریمی هنه از ای پسیاره هندک هورکاریان لسر وی دوزا کول دادگاه واشنطنی جوا بکم لی من حزک جوا بزانم کانی کیسکا وصا دی چند باندوری بکه سر جیانا خلکی هریما کردستان عراقی. This is the first legal case that's been brought against the current regime. اف یکم دوزا یاسایی که لدیجی رژیما هیج بو کریارین توانکاری هاتیه تومار کرن. براستی دگلینامه دته گوتن که رژیم کریارین توانکاری بردوام دکه. دگلینامه ده ما همو کاتگورین توانین کو کرنه ریس کرنه. جکوشتن و ترور کرنان بگره حتی به اشکنجه کرن و سختکاری و ششتنا پرا و سختکاریا باجه و تشتندن. لجیر قانون امریکی امهیوی دکن که او د سیستما دادوریا امریکا ده ورن محاسبه کرن. دداویه ده او لحف کرنه که دارایی هبه یان قربونه که دارایی کو پشتی هلانین حق دستن قانونی پارزریه و صدی صد ور بکار آنین جبو قربانیان کرد او انکو بونه قربانیان وان توانکاریان. if you win the case آنگو تو دی بیجی من اگر و او دوست قازانج کر او پری اون دخوازن دی جبو قربانین کردستانی با؟ Yes. بله او پره همو هر بو ویری خستنه او هر بو قربانیان کرد. Mr. Stoddard بريز استدرد تو تشاوا دكاري من وكا روجنامافان قايل بكي كو اف ندوزك سياسية دوزك سياسي تايبت لديجي بارزاني وكا سوكارينوي وكار بدستين بارتي ديمقراطي كردستانية لدماكي كو ام دي بينن كو لولاتين روشلاتا نافين لقلق ولاتان لقلق دفران دكتاتور هنا كار بدستين كو تاوان كرنا تاوان ديجي مروفاني جي چما هون خوالوه دوزي بتايبتي ديكن خوي. Well, we think that this case has ام باور دکن کو دوی دوزه ده هیمان پیویست هنج بو کو دادگاه امریکی ده و لجر پیمان امریکی و قانون ناونتویی و ین امریکی ورن بردوام کرن. ام باور دکن کو او گلکی جهه برپرسینا. هلوستا ما خورتر دبه دماتو بزانی کو سروک وزیر مسئول بارزانی رونشتوان امریکایه گرین کارتاوی هیا. او جهه برپرسکرینه هر وها لجیر قانون امریکی جبو رابون و رونشتنه که وصا ام پشتراستن کو امید دوزا دادگه ده بسر کهون. there are other هنا كسيندي دلسي دهانك وقليل وان كريا يان ولاتين أمريكين يان جي كارتا كسك يا مانا قانوني ودستوري هيا كل أمريكا بمينن دادگاه دي چا سرداري بوان ربكا. well under U.S. law and it's fairly new. بشك جي قانونا كو ام دوی دوزه ده بكارتينن نويا بش دن جي ودگار سال 1791 كو لجير قانون امريكي لدما كو او نكارن لدادگه كي كو لجه توان لي هاتنه كرن ورن محاسبه كرن او دكارن لفر ورن محاسبه كرن باوريا ما هيا كو دي ورن محاسبه كرن ام آمادنه كو بصدان كس وكو شاهد بينن دادگه وكو من گوتي مهجمارك مزنج بلگيان هيا متيمك ليكولين هيا كو 2 سال جبو كوم كرنا بلگين فيدوزي بوراندن. I have it, but it is, as you can tell, it is too big, so I just me and او دوست لجامنا هندي بينن كا چند دورو دريجا اف چند روجن ام پیداچوني پیدا دكن قالك ناف هنا وقالك ادعاء انتوانا جي لديجي كساتيان تو ماركرنا معنا راستا. Yes, and we have you notice in there. بله مدیار کریا گوگلک جدر نپن هنه کو دناو ریوبریا حکومت هریما کردستان دنه او پر جکریارن توانکاریه بیزار بونه و بلگیان ددن ما. okay Mr. باشا بريس استدرد چما اف دوز جترا جرينجا و جرينجاوي چيا جبرجواندي اجتماعيين امريكا را. Well,
That's a big question. It's بله personally اف پرسکه مزنه او با آوائکی تایبت جبو من گرینگه جبر کو من گلک هوالین کرد هنه کو بونه قربانین وان توانان من هوالکی نزیک هیا هوالکی کرد کو باوی وی هاتیه کشتن و دیاوی بسالان پشتی کشتنا باف جآلیه دارایی و جهر آلیکی دن و ایش دیتیه اف تشت من بیزار دکه جبر وصا دوی کسک وره محاسبه کرن و ام همود زانن دوی کی وره محاسبه کرن یا دوم او کو پرزگریکا کرد بو من گرینگه اگر ام وکو امریکی آلیکاریا خشک و براین خویین لجیهانی نکن او انکو دروشن زحمت دنه دیمک ام نکارن خوکو امریکیین برومت ببینن But many of them are باشا بريس الصدر قالك جوان دوستين أمريكانا وبأمريكان را شر ديجي تيروري كرنا ديجي داعشي أفشاندين صالن بهف ركار ديكون وهفال بندن. Yes, we Americans need to recognize. بله دوی ام امریکی پیناسین بویه که بکن کو کرد هوالبندین ما ین گرینگن نتنه العراق لیبله لسوریا و ایران و ترکیه جی دوی دوزه ده در انجام اولکاریان اجتماعی هنه دوی گلینامه ده ام هنک ادعاین بلگکری تینن پیش کو چاوا وان بملیاران دلار بسختکاری ج امریکا ورگرتنه گل امریکا حکومت امریکا هیجانه کو اف یک وره هجمارتنه. So let me ask you this. باشا از في بسياري جوابك وكاتو جمارة دي بيجي دفي دوزا قانوني دا ادعاء جدي هنه قالك جوانا ديجي اندامن بايا بلندن حكومة هريما كردستانينا او ادعاء مينا كشتنا كارمندكي حكومة امريكية اشكن جدانا ولاتيكي امريكية جينوسايدا قاچاقچياتيا بيشيلين مافي مروفانن يعني بسيار اوه چاوا وبلغل سرفان همو ادعاء كوم كرنا. Number of sources. We have sources within جهجمارك جدران ما جدر لناف حكومة أمريكي هنا كو قلق آگاهی دانما ما بلغين وزارتا درفه هنا ما آگاهیج وزارتا بروانی و وزارتا خزینه و چند وزارت دنین حكومة أمريكي هنا ما جدر دناف حكومة هريما كردستان دجي هنا او انكو جبر وان توانكاريان فديكار و بيزارن اجاهاتنا پیش و بلغه دانما ما قرباني هنا و افادين خو دانما اگر املدادگه چون قوناغا دار زاندنه او اف بلغه همو در كيفن. What are you asking for? هون چه دخوازه دیکن؟ هون دخوازه چه بدست بخن جوه دوزی؟ in the lawsuit. دگلینامه ده داخوازه 9 ملیار دلار جتومت باران هيا او پرج بو برزراکرنا جیانا قربانیان به. There are some specific نرجي cases. كيسين دي تعيبات دفي دوزي دهنا بونمونا كيسا كشتنا كاواغرمياني روجنامافان كو لدفركي هات كشتن لجر دا صلاة بارتي ديمقراطي كردستان دا نبو ما قيهون لفي دوزا ويا لدادگاها واشنطن وتومار كريا كسين ديجي تاوان باردكن يانا. Yes. One of the بله things we یک جتشتن کو ام دگلینامه ده دبیجن او کو مافه مهیه کو ام پاشه گوهرتنان تیده بکن دا کو ناوین تومت بارین دن لیزه ده بکن و هلبت ناوه گلک شاهدن دن ام وکو پیویست آمادنه کو هرن قوناغا دارزاندنه ام هروها لگل اندامین کنگرسه ده دانستندنان دنه درباره وکولینان کو اوینوها ده انجاما وی گلینامه ده در کفن پیش. Mr. Studdard also بريز ستادرد دفي دوزي دا بحثي هناك أمريكيان جي تيكرن كو هون تاوانا ديخن ستويوان هفولاتين أمريكي تيدانا جوالاتين ديجي هنا جهنوان نالا أمريكانا أو كينا هون دكارن زانياري لسروان بدن ما؟ yes and yes. بلش بو هرسي برسنتا ما هناك خلق هنا آليكاريا فيدو زيدكن كوج السويد ألمانيا سويسرا وقالك جهن دن هنا هلبت قالك جيدر جي هنا كو نافين وان نهاتنا قوتن جبركو أو ترسن اگر نافي وان بأوايكي فكري دو دوزا دادوها كأمريكي دا هاتا قوتن او يان بين كشتن يانجي ومالباتي وان بين كشتن فرصك قالك زيده هيا. the KRG Prime Minister Masroor باشا سرك وزيري حكومة هريما كردستان العراقي جي مسرور بارزاني ويبخوجي جرين كارت أمريكي هيا أو دكارة بأوايك قانوني لأمريكا بمينا أفراستية تشجفي برسيدو جوهرة. Well, one who is a permanent resident of the United States, meaning کسکی کو رونشتوان دائمی امریکا به آنکو گرین کارت لگلوان هبه بیوانین ویدتر ین قانونا امریکا لسر وان کسانتین جی کرن دگلینامه ده ام بهورگلی بحثا گلک بن پیکرین قانونا امریکا دکن ام بحثا قانونا توانکاری و قانونا سویل و دشتین دن دکن جسختکاریا باجه بگره حتی شوشتنا پرو جنوساید و بن پیکرین مافن مروف و توانین کشتنی.
ئیوانێکە جودا ji bo rûniştivanekî Amerîkî heye ku li ser Mesrûr Barzanî cîbicî dibe. دنك برسنة دفي دوزيدا قومينا نلوي دمي كو مسرور بارزاني سرك وزير بو چما هونوي بوان ادعاءان تاوان باردكن Well, he's been part of the regime, as has Massoud. ئەو بەشێکن ji rejîmê wekû Mesûd Barzanî, Weysî Barzanî û endamên din yên binêmala Barzanî ku navên wan hatine gotin yan nehatine gotin. Ew beşek bûn ji rejîma li wexta ku Serok Mesûd Barzanî serekê rejîmê bû. Li jêr standardên qanûna Amerîkî yên berdewambûna komploya tawanbarî, ev hemû beşekin jê û bi awayekî yeksane li jêr qanûna Amerîkî tên muhasebekirin. كون پشتراسن كو ونوي دوزي قزنج بكن Yes, absolutely. بله بێگومان ئەگەر ئەم نە پشتڕاست بانە me 2 sal ji lêkolî nedibûrand û glînameyeke wisa berfireh li dadgeheke federal li Amerîka tomar nedkir. Me ew çavkaniyên giranbûha winda nedkir eger em ne piştrast bana ku em ê bi ser kevin. So why 2 years? That چما 2 سال ارجبر كو دوز گلكي مازنا يان اون گلك كسان سوجدار دكن So many people are involved. gelek kes û jêder di nav vê dozê de hene. Gelek ji wan ji deverên cuda yên cîhanê ne wekû min gotî. Gelek sefer hebû, gelek wext pê çû heta ku şahidan pê hest kir ku ew ê ewle bin eger bibin jêder. Paşê me dixwast piştrast bikin ku ji bo her iddiayekê di glînameyê de bikêmanî du jêderên agahiyan hebin. how you accuse استناگهم اون چاو حکومت هرما کردستان تاوان باردكن بآلیکاریا جنوسایدا ازدیان او هیزا که مازنا دجی داعشی بو دما ایریش کلی سر ازدیان We have several witnesses. me çend şahid hene ku wê demê li wir bûn. Me çend şahid hene ku wê çaxê endamên pêşmerge bûn. Me belgeyên neteweyên Yekbûyî û hikûmeta Amerîkî û hinek belgeyên din hene ku bi zelalî diyar dikin ku rejîma wê çaxêya Mesûd Barzanî çi rol di genosayda bi ser xelkê êzîdî de kir. any response from anyone? باشا وقت برسفك جهة كي ورقرتيا No. So how is that پروسه دادگاهی چاوایا ام دزانن کو او هاتنا آگاه دار کرن کو دوزک لدی جوان لدادگاه واشنطن هاتیه تومار کرن و اوفیس حکومت هرما کردستان جی لواشنطن هاتیه آگاه دار Yes, as a courtesy, بلێ وەکو ڕێزگرتن پارێزەران سێ هەفتەیان بەری دەما تۆمارکردنا wê li dadgehê kopyek ji bernivîsa glînameyê şand ji ofîsa hikûmeta Herêma Kurdistanê re û herwiha ji Serokwezîr Mesrûr Barzanî re. Ew wekû rêzgirtin bû. Ti bersiv ji wan nehat. Vêca doz li dadgeha federal ya Washington hate tomarkirin. Paşê li gor qanûn û yasayên federal kaxistên fermanê ji bo wan hatin şandin. Li jêr qanûnê ew her yek ji wan tometbaran di nav 21 rojan de divê bersiva dadgehê bide. have you faced any باشا قد هون راستي فشاري بونا داكو دف جوي دوزي بردن we have received a little bit. We're not the least bit interested in hinek such fişar li me hate kirin. Lê ev fişar bo me negirîngin. Eger tometbar hez dikin dozê çareser bikin, hingê em ê wê yekê gotûbêj bikin. Divê danûstandinek li ser were kirin ku di nav de divê qerebûna darayî ji bo qurbaniyan cih bikire. Ew ê ew pere biçin ji bo qurbaniyan van tawanan. what was او قف چاوا بو ببورا من قوتنا تبري تو بحثي قفايان دكي كي او قف كرنا ولكي كرنا I'm not in a position to mention any Ez ne li cihekî me ku karibim behsa çi navan bikim ji ber ku ew peyam biriya aliyekî sêyem ji hewlêrê hatibû şandin. are you expecting هون بيجبينيا چه دكن بهيفيا چنا اف دوس اونزان قلكي مازنا دي لاين قانونيين دي باش دعربن هون چاوري دمك دريج دكن حتى كو بريارا داوي وردان or number of we do not think so. Em bawer nakin wê wisa be. Du xal hene ji bo vê bersivê. Ya yekê em çaverê dikin ku parêzerên tometbaran daxwazan li dadgeha federal tomar bikin daxwazên ku ew doz were betal kirin. Em vê yekê çaverê dikin û amade ne ku bersiva wan bidin. Em bawer dikin em ê bi ser kevin. Tişta duwem jî gelek ofîsên parêzeran ji Dubey û London û cihên din li Ewropa û Amerîka peywendî li gel tîma me û ya parêzerên me û li gel min bi xwe jî kirine ku ew dixwazin alîkariyê di pêkanîna dadmendiyê ji bo gelê Kurd divê mijarê de bikin. what would happen then دي چي چي با
ما بس من جروي سياسي و جروي أولكارية هريمي و Well, some of the allegations that we make هناك ادعاين ما ين لسر بنجها بلغيان دوی گلینامه ده به برتکین تند و برچاف سر سیاستا در ویا امریکا هبن همبر پرزگریکا کرد و گله کرد و به تایبت همبر حکومت هریما کردستانی وکو من بره لگل چند اندام کنگرس نقاش کریه و اوانجی گلینامه دیتنه او هاتنه و پرس جمکرنه اف ادعا ده وکولین کنگرس بدن دست بکرن سروک بایدن جی سه یا چار روزان پشتی تومارکرنا دوزه داخویانک درخست اگر تو بهگیری بره خو بده تکاری به پیوندیه که ببینی. Can you tell us what's in that? كارش مرة بيجي تشتي ده هاتيا قوتن in a simple اوای way که حسام بو برسفدانی اوه داخویانیا سروکاتی قد خدکه کو تو دزگه که حکومت امریکی دناو دجی وزارت در و وزارت بروانی دراوان بدنوان ریخستنین کو توارکاری نو صادقین تاوی کو حکومت هریما کردستان و پیشمرگه حوالبندن گرینگن داخویانیا سروکاتی کو هیزاوی قانون هیه دانا دراو امریکی قد خدکه. What else can you tell us? باشا داوي تدكاري تشج كردان ربيجي سبارة في دوزا قانوني well you know تو زانه گله کرد گلک خمو عشق شاندیه اگر تولی بنری وگر دیروکا بری 100 سالی او لگل امریکا بونه او جسال 2000 وجی دما شرده لگل ملت امریکی بونه نها ایدی دمکو ام گله کرد رابن و آلیکاریا وان دویت انگاسیه ده بکن سروكي ريخستيا بنا في كردستان فيكتيمز فاند بريز ستيفن استدرت قالك سوباسياتين جبو زانياريان جيما بيوندي بأوفيسا حكومة هريما كردستان لواشنطن كريا جبو ام برسفا وان يان باوريا وان لسر في دوزي بزانن وفان وكودي بيجن ادعاء تنكرن لي هطانها ما برسف جوانا ورنقرتيا لي هردمي او آماده بن بمره باخبن امي بكيف خوشي جي جوه خو بدن وان وهرتش لي او دي بيجن بجهينين جهدار وبينرين دنجي امريكا هطا برنامج دي يجي دنجي امريكا لواشنطن افا داخل شمويا هي في دمن خوش جوارا ديكم وخد حافظ